Agasper mbofela kanjani ke coach lapha yinaka uCardos njengobona ke khona ke 18 yinaka lapha ke uRonan Williams ugoalkeeper kanti ke umdlalo wokuqala ke namhlanje umbona umntana lapha yinaka uThathu Sibiya ukhona lapha ke umkhulisa muhle umkhulisa ke midfield phambili uArthur Salesa namagoli kamabili kule season ngapha goalkeeper kamdlalo wokuqala ke namhlanje yinaka lapha ke Mwene Chibe umbona ke waseZambia ukhona ke umphahlele kwathi lapha ke Mamelodi Sundowns tabangitapho lapha ke muva muhle captain lapha uJersey number 12 uyathi sangazi umbheke mbukeli bangabe ke baya lapha ke phambili kanti ke ukhona ke uKahleko umfoka Mkhabela usuka lapha ke kuyona ke Free Stars yala goalkeeper lapha ibheba linikeza yinaka goalkeeper sibeka ukuthi ibheba liphakamisa uAdam Sundowns faka amajesi imbala yaseBrazil kanti ngapha yinaka lapha ke Orbit College weliphakamisa lapha ke fourth round lapha yinaka Adams ngayibona hey la shaya ke pali liphala lakhe lapha ke Adams zanga nyakaza lapha ke goalkeeper uyena ke uChigwe wenza ke fourth round ke Adams wathi ke bona ngibulale la shaya ke pali ibhola ke lakhe lapha ke yena ke Adams eRustenburg ngokuzalwa ke waseRustenburg lapha yena ke uChigwe abazali bakhe bobabili basuka le bola sezi yeyeni bo yeyibo yeyeni bo yeyeni bo awu sibekwe nje umdlalo wakho akasimbeke uChigwe ibhola lakhe uyalibambe indaba ngalibambi libambe ibhola liza kuwe Chigwe libambe ibhola unethuwe ukuthi ibhola mhlawumbe likhahlele Alright, you're blocking. Bam, you pull against Chigwe. Got him dead back. Oh, my daughter. Well, back up again. Together, up again. Yenage. Agan bam, you pull a goalkeeper. Pugel. I'm asking him to jump again. Sending me to you. I'm open to goal. It's a lula. Pugel. The man is not going to go down. Pugel college. Samushaya good. Goal kick. Let's get us about the Yenage. Singa. 10 games ke namhlanje yona phake Orbit College hayi khona ubeshayile lapha yina ke uJingana Johannes fana phake Moreno yaphambili ke Jubana lapha ke yina ke Moreno Tina Pepe la pass. Agioni penalty le ya. Faka machezi la pake imbala se Brazil kanti ngapha ke Orbit College ufana pake kanti kwenze njani ngoChigwe. Hayi khona. Sale yasifuthi lapha ke ufaka ipressure lapha ke na goalkeeper uChigwe. Hayi ngeke behle ukuthoma bangenza phutha ngempela ke lapha ke ku first game yakhe. Dela para clear nje kalula faki pressure bila bayinago Sales yena ke uChigwe goalkeeper ke wake iOrbit College Bitak mana ke choba lapha ke Etinias bagel fimba ke goalkeeper lapha yinago uChigwe Tulanga page Jingana, Salapans ke Jingana, unam pempu ke free kick ni ke sage. Yinagi Orbit College. Nam pempu ni ke sala pinage. Ai. Tembaswan. Una pandi Adam, nina ile page Bitak. Yeye kusumi mkuta yonke matota. Mange no Tembaswan. Oh, ayende na vyangena manje. Spera baki pula banza ke mpana semshis bemvimba ke mpana semshis. Shay cross goes mina ingozi. Ngekhanda no Shay. Efika nje kuyona ke Sundowns uLeon. First game yakhe. Shay ke igolaka lokuqala ke mpana waseColombia. Engofela phakathi ngekhanda across ke mbukeli lapha ke yake Sundowns
combination lapha ke eyakhe uThemba Mpokazwane njengoba lapha ke uzwane ke hayi le cross hayi muhle ngempela kwaSpiya unkomo ibhola nje wavela nje walikhomba nje lapha ke fika le cross kaSpiya Mbukeli hayi la iSundowns nomdlalo omuhle ngempela ke lapha ke kuleft back ibhola ngophela phakathi ngekhanda yina ke Mbukeli ibhola ke Morena hey bayamdonsa ke Morena kwathiwa ke free kick bayinikeza ke iSundowns njengoba lapha ke Morena eshaya ikhishi la yena lapha ke Madimbozi lukeza ke ushintsho uyangena lapha ke offside ke Mkhabela shaya ipass ke uKhalani shaya cross ke uKhalani ke thuba umadoda khona bayothola amathuba abadlali ke lapha ke abambukeli cross lapha ke yakhe uKhalani Mbukeli bheka le cross Mbukeli hlaba uhle Pedro asile uskore lapha uLukhele ne-diving header lapha beyi-right lapha header Lukhele shaya diving header Pahlele shaya ipass ke washiya ngapha ke onside ngapha ke lapha ke uMahlangu ibhoke elivimba goalkeeper ke ethi ke hayi siyohlangana phambili uyazi uhleli uzomlandela nompembe ke pitch kuyinikeza lapha yona ke Mbukeli iCollege vimba ke Mkhulise nasi break attack ke nansi nje lokhathi wathi nompembe ngabusayihlupha mntu nansi lokhathi bayinikeza ke uSales njengoba udlale kabi lapha ke uSales ushaya igoli elokuqala ke lawo maSundowns ake sibheke lapha ke yona ke Mbukeli iBetway Premiership Log phezulu mina naphezulu amaSundowns 29 points ubhakaba amabhakaniya 28 points njengoba ngisho amabhakaniya ngabe mhlambe nathi hayi nathi siyadlala kusasa ukuze bangayinikezi shish Racing Fernanda que tuve Sundowns bangaza bathola igoli lesithathu Santos nalake thuba balifini kwa goal line wasebenza phena ke Mbukeli hayi usebenzile Mphahlele bakabu 3-0 manje njengoba ngisasho ke backline Mbukeli yoBit College idlale kahle kakhulu inkinga nje lapha ku midfield hayi nala kubona ugoalkeeper njengoba nangu Mphahlele kodwa yabuya manje kapha ke recover ibhola elivimba njengoba isithombe esihle Mbukeli siyakubonisa ukuthi lapha ke azange liyeqe igoal line lapha eMorocco ayikhona iziningi izinto ezenza necutting yakhona nje